Takdir şunday, bik azdan da ılı şatlık tabalırga, süynürge kirek bizge. Alem putu yağar şakta sönüp bargan uşağına tın ürge kirek bizge. Bir iş için, kim bir yansa, şul iş için, undirlerge, un yanırga kirek bizge. Turmuş degen, halgara, saban toyda, batır bulup, kolalarga kirek bizge. Tatar edebiyatının yazmışı bikne koylandıra. Çünkü mekteplerde Tatar tiline karaş, hamanda şim mağarasında okutmav, şim mağarasında okuttuk sanala ol. Lakin tiren öğrenmev. Eğer de edebiyat okutulmayken edebiyatta, ol predmet olarak dolu özünün hukuklu fen bulmagaç edebiyatın keleceği turunda şaktay uylandırga tur kelegi. Ol bizning kurashimiz bilan beyli. Eğer de biz kurashmasak, vayımsız bulup barsak, bizning xalqning hali bu meselelerde Rum xalqini deb aytayman, G'avam xalqi deb aytayman. O'zini tuban, darsni aytira kerak. Ul bir türküm ziyalılar, ise milletperver kişiler bilegine dilini saklav kıyın. Halk ko'tarilmasa. Elbette küzetip baram. Çünkü nişti beytiyim, benim iş vazifasında da men şu jurnallar bile küzetip barga men tiyiş bulup çıgam. Hamanda yaşlarını icatına karata, şu birinci şiratda şu İdil jurnalı indi ol bizden, İdil jurnalı, dağınanda yaşlar jurnalı, Yalqın Etik, anda Sabantoy, anda elbette kübrek katı kızlar kübrek. Çünkü bunu anlap da bula. Edebiyat bilen biz edebiyatının kaderi bulan şakta üsttük. Çünkü anı bile turmuş alıp buladır, alıp barıp buladır. Hazır bir icat etip kine, yaxşı şiir yazıp kine, kitap çıkarıp ali, kitap çıkar alsan ali, anı bile yine yaşap bulmayı. Irat kişiye bir turmuş alıp barga kerek. Hazırki yaşlarga tağın da kıyınırak bir karavan. Çünkü biz yaxşı ayırım bir informasiya az idi, lakin biz kerakli informasiya bilen temin etildik. Her halde şu çırının ideologiyası basım aslında bulsa da. Bizning belki informasiya bu hatı ko'p bulmagandır, lakin u niqli edi. Aytib yozilgan edi. Kitap bilim şişmesi lozung yozilgan edi. Da kitap o'qirga kerak. Kitapni ko'p o'qil endi ders aytira kerak. Göresin, yaşlarının şu informasiya basım aslında ana şu özünün yolunu açıklanmağına göre bu butala. Onun başında bir köp gerekmeyen informasiya. Ha gerek değil. Yaşlarını da onlarga tırışasın gibi. Lakin men belki konservatorrak o'ylayotganimdir. Kitaptan kirgen hem bu bilim, ol butunay buten bilim. Çünkü informasiya bu telefonga qarab, nega qarab, hozir internetga qarab, elbette o büyük kazanış. Şu sekund içinde sen informasiya alasın. Bir tezkire, hem şu vaqtda bir tez çığa. Men eskende bizning edebiyat şaxtı bir zayıflangan şair. Bütün janrlarda. Prozasında olsun, şiiriyette bir gerek de biz şularını okugan, gitti kaldı. Şularını singen, üniversiteye kirgeçtim. Biraz Ankara başladık. Bütün şiir edebiyatını okuyuyoruz. Tercümelerini, falanlarını. Uitmin degen kişi var. Ol Uitmin, ol Amerika'nın zor şairi. Olmaya bir tesir etti. Çünkü nerse için tesir etti degende, bunda teşhitteki yaxşı degen söz değil. Ol yedekli yaza. Bizdekiler, men aytganimda var, şiirning yeyse su boyu xatlapaymi? Men shirpi qabı qo'yib qaraydirim da, qo'shiqda manlar aytayotgan shirpi qabındagi kirgan manda 5-6 yil aytdi. O'qib qaraysan, bormi bir narsaga? Zo'r shag'ini bo'lib atish. Ikkinchi kursda men ishlay boshladim. Çünkü akşa kerak edi. To'lay turaqdan ketdim, men kvartiraga
көшіп іштер ішесіп келе, анда шау-шуда іштер болмай. Фатирға төлерге керек, һәм башқа. Ең бірінші ішке кірген жерім менің яшілінші болды. Андан соң мен 24 яшта армияда қайтқаштын әлмәт жетекшісі етіп қойдылар мені. 24 яш. Ол бек яш уақыт әлі қазіргі көзіктен қарағанда. Әлмәт бүлігі уақытта бек зор саналады. Зор қайбір үлкен ұйымшыларының дағынан зор ағы хаттайы. Демек мен кішкене начальник болдым екен де сіздің сұрауға тұрып келеді. Әлмәттен соң мен аспирантураға кіріп іштен кетерге болдым. Сізге айтқан бұл должностьта отырып, мен өзім тілегенini жаза алмайшақпын. Мен ерекні қысатырған не білейін. Менен сұрайлар, айтайлар, неге апком деп жүртәбіз дейін ол уақытта бір тәкен. Ништеп секретар, зор түрелер, ништеп кетерге болдым. Өзім тілebe, шушы әлмәт жетекшілігінен анда мен 5 жылға жақын ішледім. Менің ижат білешілері. Бір уақытта зор яқшы жетекші де, яқшы жазушы да болмай. Мен білімні көтересі келе, фәлән деген. Анда секретар ептәш айтайынды, біз бет сені жібердік әлмәтке, сынықсын үшін. Уже готовили тебя на председатель деген шекілдірек нәрсе айттыңды. Мен оқырға қаршы келе алмайлар бетін. Мен аспирантураға кірдім. Мен оқимын, аннан қауышы. Аспирантурада бір жыл жарым шамасы жүргеш, аспирантура рахат еді. Үшке дейтәсі жоқ. Ол нәрсе еркінірек, рахаттан ижат етен. Шунасы мені жазушылар союзда шақырып алдылар Қозанға. Анда рейсник орынбасар етті. Сол жетекшілігінде. Bu işler katörü keldi. Anda bir yıl şeması işledim. Andan 76 yılına üst dilegim bile farize yazıp ben icatçı bile söyledim dedim. Hem 14 yıl ben Қазынаşında işledim. Şu an göre benim tigi buzlurga o katlı tigi benim tigi Kristan'ı ben yaşlayarak gördüm, hem ondan anladım. 25 yıllap ben Қазақ otlarının baş redaktörü bulup işledim. O bek zor soru. Nindeder орталықтан алып баруға керек. Her kişi өзінің yazgan genialini de ойлай. Bastırmasan sen indi eşek kişi bulasın. Yaxşı eserine bastıran senin bek rahat. Bastadın golda esmaslı. Naşar eserini buru için onu okurga gerek bir. Onu delillerge gerek. Niçin bu eserini falan kişinin de Google'ın çırpı şeyi. Mene ol yaqtan indi bir көп вакытын алды олар сәйткенде. Hem ziyan ketirdi вакыт ягынан бірінші рет. Мен өзінің мақсатымдан тайпылмадым. Мақсатта, қойған мақсатқа бардым. Лекин вакыт аз болды. Мына китапларды, тобуктарды чигенде қарайым. Теге ереклі шырларда, йылларда күн сайын анда, күн аралаш дейді. Қайсы күндерде шер сигір. Вполне яқшы шигірлер өзім үшін менің вакыт. Қарайым тегенде ішлеген yıllarını. 5-6 жылына бейт. Біз алдына кетіргізейін. Мен тырнақта таңдайым. Тырнақ ең зор музыка бейт. Фольклор бойынша аспирантурада оқыдым. Фольклор болған şimdi жырлар, халық жырлары табиғи. Мен аны білерге тиіш, hem de текст жағынан да, hem жағынан да халық жырлары, бұрынғы жырлары. Hal şul vaqtda şulda klasik muzikаны Европа музыкасында айтик мена айтик Брамс деген. Бик хәзер дә бик хәтле бик билеп битерим, белән дип әйтим, ушракта музыка буенча тирән белем бик бернинди хәтле. Менә шулай итеп укканчыклар булды. Мәхәббәт мен бик җуаш идем, антыгы халыкта бузаулар бит, бузау керек. Бузаулык бар иде, бер сөйтәрәк керек. Аны мәхәббәт итеп булмады. Ниде яшь Өсмір шақта 7-8 яшта her кіште бола тұрады енді класста оқисың, бір қызға көз түшті біз. Түнне біле ауылда ай жақтысы матур енді, шын қатылы жұлдызлар енді. Тіген ешті екен де біз
barıp şıgır markalar da vardır indi. Alıp çıkandır indi zaten. No temi beni şol kızlığın yaşayan yine varıp kaçakta perde bitin işte cavılıp bitmegen bula görüp koytup şundayrak formdaga mahafat indi oluyor. Ellerini ana mahafati betip bulmayayım. Motor ıslık var bir tane polemikya kaplap oturgan. Minden indir doğmallık bolganda indi şol azırak şahsa şol min elleri aldattama taşmadım itip şol kaplandım indi. Hayırlıga bulsun indi. Şol ana alga taba tarihlar etege biraz türlü gaylar kırga turı kildi düşetesi. Şolay yazgan buldu. Lakin ihlas bulgaçtın biz ayrılışkan kişilerde ellerini mena noşarlık bitmediler. Birisi de iyi. Şikalar minde yaxşırak edi hammasi. 43 yıl yüzem indi. Şuşa özüme göre bir kampanya bile uyuşturup yüzemiz indi. Nişeptir mene yeşlerine koşulmağında şuşuna mine. Buralarda mene yerip barışlar bir geçler bir az. O beni bir uylandırıyor. Şu yüzerge tiyiş. Ol maşinalar ku minanı sportun min şatmıtıra, min hakkini yaratmayın. Futbolga hele qarı mezirekken yağına öyrene başladım. Men ko'rasin o'zimni professiyam bo'yicha kamerani kishi ham birga bir qola turgan, yozuvchi birma bir qola dunyo bilan. Ham sportda men shunday turlarni yaratdim. Kishi o'zi tabiatdagi og'irliqlarni, qo'rshiqlarni sinaydi. Yuguraydi, marafon. Mana men yaratam. Bu birga bir bunda texnika kira olmaydi. Texnik kirminde. Kurashda shulay durust. Yüzü bunda ishga kir, sen birga bir suv bilan. Anda sen kishiga rash tutolmaysan, seni hatto qutqaruvchilar yonida bo'lsa-da, suv bir xatar narsa. Lekin suvning bir buyuk narsasi bor. U kishi Xudoy bergan sening tanangning konstitutsiyang deb aytayman endi, o'zining tan surishining butun ortiq aybrisini oladi. U kamillashtiradi. Hem eng sportning eng aybat turi deb sanayman. Mesela benim özümün menamda kul var. O kişi Tiran Kul deb ataladi. Degindarak ulu Tiran Kuli. Ben özümün basini vücutamen deydi. Çünkü yurtablatıram da birinci şey benim şu kulga çıp, en birinci şey o benim zarat kında alıştıradigan gibi uyana, en şeytemi gizerge. Bütün yoqdan faydalı. Baytak çıktıgında biz deydi eti vaqtda. Aytamış aralaş aytdim işe mana kirishib qoldi. Sahijalı bo'lsa kevlachasi qolgan ekan ishni. Ana boshim ishlamagan. Qiziq bo'lgan bular. To'qay zamoni kirsa